Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. President ka West Jainte Hills District ka Khasi Student Union jong ka Jainte Hills District usamla laipar sengkrem ulapan pau ka jingsong si halor ka jingsha berngam berset ki Khasi ki basa ki thain block 1 ha ki jai ben riu karbi kum ka sengkala penram jor ka ne ka jingsha berngam ki parado parasnam ha bakran shkilar pathai khobor menta ka singi ha office ka seng KSU Jayau President ka KSU West Jainte Hills usamla laipar sengkrem ulaong kum ka jai ben riu ki julum ki julang ki badon hakano kanu ka jaka la ka long ha ka khia ka shon lani hakano kanu ka jing e ka ba ki don Henry kini ki jai ben riu karbi ki jushim kabu ban pentriem haba ki khot shaka jingelang ban pendik ki parado parasnam ki basa shiki thain block 1 Shushu ulo ongru ka kerwo ka basai na kaliang ka seng ka pha shaka jai ben riu karbi banang ni shakmat bakim dei shu ban pending daga ba berngam pentri mi ki parado parasnam ki basa shiki thain block 1 namar lada ki dangai peteng kumni na kaliang ka KSU kimla ban shu sngam bat kimla ban shu pen Dia di insya berngam insya berset dan parado parasnam insya ilek dia kendu bat ki bor district ban sngew hakini ban phak tuklar ya kena dijak berngam hakpor disi barem I sargaron ile ya kendu nak yang aseng hak tu hakpor ke dijak berngam ni perdok pasnam jumu dai nak yang jumu ula ong ba unya kren mod bu disi jumu ke west Karbi Anglong Henry kata ke ya kren ke kapoi syai nang to pada syakmat kajia kunjuk di kan ke dijak penting insya Allah ini jai berdeu Karbi isim kabo habakiwan siya kanong kajingilang kabang ikot kung kaseng kisim kabuban ba daga berngam berset daga petrim bat pendik igi parado parasnam jami ibasa kita itain blok 1 te kakut keruak kabasyay nakaliang kaseng ni pa siya jay benru Karbi ba nangis sakmat kenno ka pendik kenno ka berngam bat kenno ka pentrim ya kepada parasnam jomi ibasa sikit hai blok 1 nama lada biya sedang kumne nak kalian ke KSU hi nyimla pansusnya nyimla pansupai nyiru ihap pansim la kajong ke kamram pansim ya timbak kli ya kijong kidok kisna wat lah gano bentar lada mapi pinang berberngam lada mapi pinang berset lada mapi pinang berpending ngiru minang iban berngam penting ya kidok Islam di jompi bat pitip hero ba kidok Islam di jompi hero kidon hakeni dijaka jom ka beri ke jomi pakisa isyong te nak lem jomi nyimla on supait nyimla on susngap ya kene ke jinge bat kaduk kadwai na kwa ban kena ka syai ba wat ada dai nak kena bentar ban ya dai kidok Islam nyim salia nak lem ke KSU lada pi kumgejai bandar Karbi piele pendik si pendik ke kidok Islam bijogi nama abang ikot ngilum ngilang lagi om mengitmu ban penpai penpera lene om mengitmu ban dan kanong jing peniap her ya kejai benriu nre ngilum ngilang kumgudok Islam bijogi ban tip ya kejinge kabagi kendu akan berjaga kabagi don kita hukum pendik jogi Karbi boleh ni kejing pendik kawan kalian jogi polis Asam kebetulan sedikit tahan blok 1 kibala katu kisnong kena ibu ikan kejing siapa dik jogi kisnong kasih kena dalam situ kena rumit ada kibat dong kerang bersama trap bersama ibu kihabat siu kajana ada kipom di dia grup bersama ibu betul kamru kihabat siu kajana polis Asam ada kamau siu ru hak siu kajana ada kirap jor ada kirap kubau karu bandekik dalung kata polis Asam trong kajana bakin le iyo le hat sitiyo peran dengan sedan sedo ru kihaban siu bayar laspa saspa engka bala da kitip kini polis Asam bagi beliau
dan beratain blok one kilit sing ngilang kilit sehingga sejuai kilit sing ngilang ke bagi kot anda bagi lagi bakal asam kan ke wat baar man pun bulsihi bisa pendik but ikar paru jaga sultan menhalia bahkan pet bah marba kimdei ban pet tang kisnong kiba kitip kerteng marba kibun kisnong pernah hagat hain blok one bagi tip kita dulu live dulu tuli kisnong pernah